Te parlok mentah akan ika video ng ay kublay pi baro ki parlok bapila kersian yang anak kapor sakapor. Te mentah ngalaj akan ika YouTube channel jonga. Te nga iba ki parlok ki laya kersian yang te ngaru nga kwa ban kersian lang yaki kenaba makiru kin yaki ulang. Te mentah ladanga ay akan ika profile. Te mentah ladanga nyen hang ne view channel. Te mentangan ladangan ay hang ni share subscriber. Te nga iba kini ki friend ki ba support yang te ngaru nga kwa ken ban subscribe lang yaki namar nga iba hang ni don bun ba ki perlok ki bala kersian yang ki bala support yang kamtam ki bala kamtam ki ba page ki video jonga na kapor sakapor. Te mentah hang ne ngayo isi bun ba ki perlok ki bala kersian ikan ika channel jonga. Te kalong ka ba isya banyo tang uwe subscriber Henry da kajing snyu ba jong pi da kajing yarap jong pi la ai kajing kersian yang hadu kat ne. Te ngam la syu bastu keliang nam ta jong pi. Te mentah ngaru ngakwa ban kersian mar keliang kumba pila kersian yang ngakwa ban subscribe back bangapat ngakwa ru ban ya kiulang para kasih ngam kwa bangan cit kino kita ki video ki bakam best pan itang kita keningan kersian ngate ngam kwa bangan like kita sisin ngide ki para kasih ngin kersian lang bejabaro pan ngam kwa hire ban ongan citang ngan kersian tang kita ki bala ler ki bala trim ba Henry ngakwa ban ya ki ulang ngan kersian back wadlah kam leru nga kersian back pan ngan support back. Te mentang ayo iya kane ya kini ki friend ki bala subscribe ke channel jonga te ngaru ngan subscribe mar keliang ki. Te mentang ngan subscribe mar keliang ki. Te mentah press ikan itu ka ai itu ka bell kenang ba kan wan katukan notification lada kila upload video hapo ke channel jongki. Te haple kumne te up mentangan shu subscribe shuam tu tang tung sa ai hadi ni tu ki ikatu kabar. Te ngah nakwa ban ikiulang namar kamtam ni para kasih ni kwa kin ban ikiulang wadi ki we kibar celar ni kidang kersian bersaya ki para kasih leite nakwa ban kersian aduk ketin aduk kejat. Te perlok ngatarai pila iyo iya kene kecing kersian mar keliang jonga kumba pila subscribe ya kene ka channel jonga. Te ngama masuk keliang pi baru perlok ki bala kersian yang nadu we subscriber hadu mentang ala poi halai pula hajar tam ki subscriber pat kam tam kita ki perlok ki baju view ya ka channel jonga. Te lada pidang labdiang ya kene ka channel jonga si bahasa subscribe no sa kersian no pat sa share tang ketah gasibun yang kedupat au kawai pat ka video.